Siyamkelana njalo bakwethu kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Siyabonga uhlangana kule iviki njalo lokuphiwa elinye ithuba ukuba sifunde sibuze elizwini lenkosi iBhayibhili. Hamba lo mfundisi wami njalo kule iviki, umfundisi uMpofu, umfundisi bingelela abalaleli. Ngiyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Siyabonga mfundisi wami. Mina ngumfundisi uOB Mpofu. Inombolo zethu zocingo 078 620 4000 078 620 siqhubeka silonda indaba yethu yePhasika. Namhlanje ke siya esiqongweni sayo lindaba ngokukhangela inkonzo yesidlo senkosi. Namhlanje sikhangela inkonzo yesidlo senkosi, ngesilungu bathi bona iLord's Supper. Yiyo inkonzo esikhangelayo kule iviki. Kambe inkonzo ingabe iqhatheke ngani ebantwini abangamaKristu? Njalo budlelwano bani phakathi kwale inkonzo lenkonzo yePhasika? Yikho esifisa ukuthi siqale sikukhangele lapha. So sisungula ke ngokuthi sikhangele eBhayibhelini. KuKorinto waqala ngo5 ivesi ngo7 lo8. Ithi yona lapha, susani imvubelo endala ukuze libe inhlama entsha engela mvubelo, njengoba linjalo impela, ngoba uKristu iwundlu lethu lePhasika lihlatshiwe. Ngakho kasigcineni umkhosi hathi kule mvubelo endala, imvubelo yenzondo lobubi, kodwa lesinkwa esingela mvubelo, isinkwa sobuqotho leqiniso. So lapha sikhangela ukuthi budlelwano bani obukhona phakathi kwenkonzo yePhasika lenkonzo yesidlo. Sithe sigqiba isifundo sethu seviki eliphelileyo, sike sakuthinta lapha ukuthi inkonzo yePhasika yeTestament elidala yayithakazelela ukukhululwa kwama-Israyeli eGibhithe. So ke uJesu ke sasesibona engakafi wasesungula inkonzo yesidlo senkosi. Esungula linkonzo watshintsha imifanekiso eyayisebenza, wasebenzisa isinkwa lewayini. Inkonzo leyi zidlelana njani? Leyi yayikhumbuza ama-Israyeli, iPhasika yayikhumbuza ama-Israyeli asendulo ngale ukuthi bakhululwa eGibhithe. Bese kungisiza le inkonzo eyasungulwa nguJesu esidlo, inkonzo ekhumbuza amaKristu ukukhululwa okwenziwa nguJesu ngaphi? eCalvary, lapho umzimba wakhe owanjani? Owalinyazwa khona ngezipikili la ngomqhele wameva, lapho igazi lakhe elachitheka khona lichithekela izono zabobani zethu. Ngezinye indlela inkonzo lezi zidlelana ngokuthi zonke zinkonzo zokukhumbula lokuthakazelela lokhu uNkulunkulu akwenzele abantu bakhe. iPhasika ithakazelela lokhu uNkulunkulu akwenzele amaJuda ngokubakhulula eGibhithe. Inkonzo yesidlo ithakazelela lokhu uNkulunkulu akwenzele abantu, amaKristu wonke, kumbe abantu bonke emhlabeni, umhlaba wonke, hathi isizwe samaJuda kuphela. Umhlaba wonke awenzele khona eCalvary ngokufa kwakhe okwalinyazwa khona umzimba wakhe legazi lakhe elachithekayo. So zinkonzo zokuthakazelela. Ungafunda futhi u1 Corinthians, uKorinto waqala ngo11 ivesi ngu23 usiya ku26. So inkonzo lezi zinkonzo zokuthakazelela. Leyi endala ingenelwa kumbe indawo yayo ithathwa yileyi entsha eyesidlo. Yikho esikutsho lapha. So ingxenye singayihlahlela indaba sisiya phambili lapha. Umfundisi uNdlovu ujaye ukuthi sihluba indlubu ekhasini. So singahluba indlubu ekhasini ngokuthi uJesu esungula inkonzo, sibona kuJohane ngo13 eqala ngenkonzo yokugezana izinyawo. So umbuzo okhona lapha ukuthi ukugezana izinyawo nxa kudlelana lenkonzo yesidlo, sibona kuqhakatheke ngani kumbe kutshoni? Kuqhakathekile yini ukuthi abantu bagezane izinyawo ngenkonzo yesidlo leyi nxa ikusandulela inkonzo yesidlo? Mfundisi akuhlube indlubu ekhasini ke sizwe lapha. Ngiyabonga mfundisi wami. Ivesi la kuqala engiza kulifunda litholakala encwadini yabaseFilipi ngo2 ivesi ngelika7. Incwadi kwabaseFilipi besibili isahluko sesibili ivesi ngelika7. iBhayibheli lithi lona kodwa wazidela wathatha isimo senceku waba ngumuntu, lo esikhuluma ngaye nguKristu. Ngoba nxa ungafunda phezulu laphana sithola ukuthi siyakhuthazwa sonke ukuthi leyo ngqondo eyayikuKristu Jesu
lo mnqondo wawukuKristu Jesu kwangani ungaba kithi sonke uphi wakhona ukuthi yena enguNkulunkulu elingana loNkulunkulu kakuthathanga njengento yokuphangwa yokubana ke ngeza ke ngizehlise ngithathe esinye isigaba kodwa ke sinanzelela ukuthi uvesi ngelika 7 engiyifuna kakhulu ithona ke wazidela wathatha isimo senceku kusitsho ukuthi inkonzo yokugezana izinyawo yinkonzo yokuzidela yokuzehlisa yokuzibeka ngaphansi ikakhulu kwalo oyabugezana laye inyawo engcenye khona lapho mfundisi ungathini inyangizwe abafundi beBhayibheli bekhuluma ukuthi kathi ababevele begezi inyawo ngoba ababevele besenza umsebenzi lo wokuguqa phansi begezi inyawo ngabantu abaphezulu yini kumbe izigqili engingasichasela khona lapho sengaphosa sizwe ukuthi okuyinto kwakhona vele kutshona kuvela ngapi. Ngiyabonga mfundisi wami ngomkhuba wamaJuda inceku isicaka yiso esasigeza inyawo zamakhosi aso so ke lokhu kutshengisa ukuthi bona bekwenza ngokomkhuba wabo kwakusenziwa ngumuntu ophansi umuntu oyisigqili agezisa inkosi yakhe kodwa ke ngenxa yokuthi kule nkonzo le eqhakathekileyo ekhomba uJesu iwulu likaThixo elisusa izono zezwe so kuqhakathekile ukuthi umuntu lo muntu azehlise komunye ngoba kuqhakathekile ukuthi uJesu sibe ngabasindisiweyo ngecebo losindiso ligcwaliseke yena wazehlisa wathatha isimo senceku yikho lasenkonzweni ayisungulayo labafundi bakhe kuJohane 13 yena nguyewageza inyawo zabafundi bakhe kutshengisa ukuzehlisa esingathi ngesikhiwa ngolimi lemzini humility. Ngangizwe abanye abafundi beBhayibheli bathi uJesu esebuye le ndishi kuthiwa wayifaka phansi wakhangela ukuthi abafundi bakhe bazakwenzani kuthiwa bona bakhangelana bathi namhlanje sifuna ukubona ukuthi oyinceku yethu ngubani sifuna ukubona ukuthi omncane ngubani akula phakathi kwabo wayezimisele ukuguqa phansi ageze inyawo zabo bani zabanye kodwa kuthiwa bamangala bebona uJesu ethatha ithawulo ezikhwinqi efaka lapha eguqa phansi ebageza izinyawo kwabamangalisa kakhulu. uPetro waze wawumana wathi hayi ngeke ngivuma ukugezwa nguwe uJesu wathi wambekela ukuthi nxa ngeke ngakugezisa kathesi awusoze ube lesabelo embusweni wami. Siyabonga indaba ethathekisayo singathini futhi okunye futhi esingakutsho lapha mfundisi okwesibili esikuthole encwadini kaJohane 13 ikakhulu ivesi lingelika 10 ngifisa ukuthi ngiyibale leyi ngoba iqhakathekile ukuthi inkonzo yokugezana izinyawo imelene uJohane 13 ivesi ngelika 10 ithona ke uJesu wathi kuye ogezileyo kadingi ukugeza kuphela ukugeziswa kwenyawo zakhe ngoba uhlambulukile lina lihlambulukile kodwa kakusini lonke. So ke sinanzelela khonokho esike sakuthinta laphana ukuthi uSimon Petro wathi nanzelela ukuthi uJesu nguyosebageza izinyawo wazama ukuthi yena ale uJesu ke nxa emphendula ke lapha ke iBhayibheli liyasitshela ukuthi esemtshelile ukuthi awusoze ube lesabelo embusweni wami wasesithi hayi ungazangigeza inyawo kuphela ohlungeze ngalani futhi umzimba wonke. uJesu ke nxa emphendula lapha kuvesi ngika10 uthena ke ogezileyo kadingi ukugeza kuphela ukugeziswa kwenyawo zakhe. So ke ngamanye amazwi ke ukugezana izinyawo inkonzo le ukugezana izinyawo imelele ukuhlanjululwa kuko konke esiyasi kuphambanise phakathi kwesikhathi lapha kungakafikile inkonzo yesithebe sibuya sizohlanjululwa ngokugezwa inyawo izinyawo zethu. Ngezinye indlela lapha mfundisi uthi ukuthi ukugezwa izinyawo kungumfuziselo maybe okuhlanjululwa esonweni kunjalo okuhlanjululwa ngaphakathi kakhulu njengoba ke sike sakuthinta phambilini ukuthi ukuze sibe lelungelo lokuhlanganyela enkonzweni yesidlo senkosi kumele sibe ngamalungu ebandla abhabhatiziweyo kodwa ke amalungu ebandla abhabhatiziweyo ayona nsuku zonke siyona nsuku zonke sidinga futhi ukuhlanjululwa ngenkonzo le yokugezana kwezinyawo. Siyabonga okunye futhi mhlawumbe esingakubona lapha ngenkonzo yokugezana izinyawo le yikuthi inkonzo le njalo inkonzo etshengisela ukuthi siyaxolelana kunjalo ngoba kangisoze ngigeze inyawo zomuntu mina ngilesikhwili sakhe kumbe ngilesikhwili laye so lapha sibona ukuthi inkonzo le iyatshengisa intethelo
inkonzo yentethelo, inkonzo yokuxolelana, inkonzo ethengisela ukuthi thina kuyenzakala ukuthi singabazalwane siqabane, kodwa inkonzo le ithi ukuthi kumele silungise, singaze savuma ukuhlala silezikhwili njengabazalwane. So kutshengisela ukuthi nxa inkonzo le ifika kumele ukuthi ngiyenelise ukuthi ngingagezana laloba ngubani izinyawo enkonzweni, ngingakhethi ukuthi awuzibani ngesixabene kathi indaba singalungisanga indaba yethu sabuya sazogezana izinyawo sesilungisile indaba yabo bani. So inkonzo le ithi ukuthi akufanelanga kugcine izikhwili phakathi kwabantwana bakaThixo. Engcenye lapho singakhuthaza kakhulu ngoba indaba yezikhwili indaba ehluphayo even ezimulini lasemabandleni, ukuthi singavumi ukuthi sigcine izikhwili, futhi ungalindeli ukuthi ngingaqalana lo muntu ngizathethelana naye ngelanga lenkonzo yesidlo. Hayi, nxa liphambanisene lungisisani indaba yenu, even inkonzo yesidlo ingakanjani ingakafiki, vele kakungahlali abantu bezondele. Nanti iBhayibheli iyakhuluma ku-Ephesians ukuthi ilanga linganjani lingatshoni umuntu lokho ethukuthele. So indaba yezikhwili uNkulunkulu kakhangelelanga ukuthi ihlale ikhona ebantwaneni bakhe. Izikhwili kumele zisuswe phakathi kwethu siphile simunye. So inkonzo le ithi ukuthi izikhwili zonke kazisuswe, uwenelise ukugezana laloba ngubani izinyawo enkonzweni. Singafunda indaba yokuthethela siyifunda emthandazweni wenkosi. Sifunda kuMateyu 6 ivesi 14 lo 15 iqhakathekile. Njalo nxa sibala lapho uJohane 13 ivesi 8 sithola okunye futhi okuchiwo inkonzo yokugezana izinyawo. Uthi yena uvesi 8 uPetro wathi, "Hatshi, kawusozela nini ugezise izinyawo zami?" uJesu wamphendula wathi, "Uma ngingakugezisi kawula budlelwano lami." So inkonzo le iveza ubudlelwano bethu loKristu. Nxa sigezana izinyawo sihlanganyela loKristu, okuthiwa yifellowship, ukuhlanganyela loKristu. Njalo asihlanganyeli loKristu kuphela, kodwa siyahlanganyela labanye abazalwane. So inkonzo yokugezana izinyawo iveza ukuhlanganyela loKristu lokuhlanganyela labanye abazalwane. Ungafunda uvesi 34 kuJohane 13 ithi yona, "Ngilinika umlayo omutsha, thandanani, limele lithandane njengoba lami ngilithandile." Njengoba uJesu wasithanda, njengoba uJesu wageza inyawo zabafundi bakhe, yena eyinkosi yethu wabatshela abafundi wathi, "Mina nje inkosi yenu sengikwenzile lokho, lina lizakwekela njani nxa inkosi yenu isinjani sikwenze?" uJesu wasinika isibonelo, yena enguNkulunkulu eyinkosi yamakhosi waguqa wageza inyawo zabafundi abayizoni futhi wabageza inyawo zabo etshengisa ukuzehlisa. So wena lami ukuze sibe lesabelo loJesu kumele siphatheke enkonzweni yokugezana izinyawo, ukuze sibe lesabelo labanye abantu sitshengise uthando lwethu lokubathethela. Kumele sigezane labo izinyawo, kungela kukhetha ukuthi lwana ngingamgeza lwana hatshi. Hayi, kumele senze kuloba ngubani. So indaba emqoka leyi, indaba emnandi njalo. Ke siye phambili bese sithi thina inkonzo yesidlo vele itshoni. Ke sikukhangele khonapho inkonzo yesidlo itshoni. Mfundisi akusithungamele lapho usincedise, itshoni inkonzo yesidlo. Ngiyabonga mfundisi wami. Nanku ke umutsho wenkonzo yesidlo senkosi. Ngizafunda encwadini yabaseKorinte bakuqala. Isahluko ngesika 11. Ivesi ngelika 24 lelika 26. Incwadi yabaseKorinte bakuqala, isahluko ngesika 11, ivesi ngelika 24 lelika 26. Ivesi ngu24 ithi yona ke, "Isibongile yasihlephuna yathi, lokhu kungumzimba wami ohlethunelwa lina, lokhu kwenzeni ukuba lingikhumbule." Vesi ngu26 abe sesithena ke, "Ngoba nxa lisidla lesisinkwa linatha linkezo lichumayela ukufa kwenkosi ize ifike." So ke sinanzelela lapha ukuthi inkonzo yesidlo senkosi iveza ukuthi simkhumbule ongakwakuqala lokho. Simkhumbula ukuthi wasikhulula ezonweni zethu, saba ngabalungisisiweyo ngokuhlanganyela kuyona linkonzo yesidlo. Abe sesithi futhi okwesibili, nxa sisidla sinatha linkezo sichumayela ukufa kwakhe aze abuye, kumbe aze afike futhi ngokwesibili. So lo yiumutsho oqhakathekileyo kakhulu ngenkonzo yesidlo eyasungulwa inkosi uJesu. Ngezinye indlela mfundisi lapha uthi inkonzo le inkonzo yokuthakazelela eyokukhumbula ukufa kwenkosi. Inkonzo esikhumbuzayo ukuthi okwenza sibe lapha yikuthi inkosi yasifela. Engcenye ungatsho futhi kabanzi laphana
ikakhulu nxa usukhuluma ngesinkwa lewayini ungathini ngesinkwa lewayini okudliwa lokunathwa kule inkonzo ungathini? Ngiyabonga mfundisi wami, ngizafunda futhi encwadini kaJohane lapha isahluko ngesika 6. Ngifuna ukubana ke ngifunde kusukisela evesini ngelika 32 kusiya kwelika 35 bese ngifunda u50 kusiya ku54. uJohane ngu6 ivesi ngelika 32 ngisiya kwelika 35. Ithi yona ke uJesu wasesithi kibo, ngiqinisile ngithi kini kwakungasuye uMose owalinika isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba ulinika isinkwa soqobo esivela ezulwini. Verse 33, ngoba isinkwa sikaNkulunkulu siyiso esehla sivela ezulwini esinika ukuphila emhlabeni. Base besithi kuye, Nkosi, sinike leso sinkwa njalo njalo. Kutshengisa ukuthi babengazwisi ukuthi ukhuluma ngani lapha. Uvesi 35 abe secaca ke uJesu wathi kibo, isinkwa sokuphila yimi, lo oza kimi kasezukulamba, lalo okholwa kimi kasezukuwoma. So ngamanye amazwi lapha uJesu uveza ukubana ke yena uyisinkwa soqobo esehla sivela ezulwini. Abe sesithi ke yena osamukelayo leso sinkwa esinguJesu kasayikulamba futhi. Lo natha lelo wayini futhi kasayikwenza njani? Kasayikuwoma futhi. Yekela ke ngithinte ivesi ngelika 50 kusiya kwelika 54 uyaqhubekela phambili futhi. Uthi ngikhuluma ngesinkwa esehla sivela ezulwini ukuba umuntu asidle sona angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla sivela ezulwini. Uba umuntu esidla lesi sinkwa uza kuphila kokuphela. Isinkwa engiza kusinika siyinyama yami engiza kuyinikela ngenxa yokuphila komhlaba. AbaJuda basebephikisana bodwa besithi, lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Kutshengisa ukungazwisisi futhi. Ivesi 53 abe sesithi, ngakho uJesu wasesithi kibo, ngiqinisile ngithi kini, uba lingadli inyama yendodana yomuntu linathe igazi layo, kalikuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami anathe igazi lami ulokuphila okungapheliyo, ngiza kumvusa ngosuku lokugcina. Ugcizelela futhi ngenkonzo yona le esikhuluma ngayo yesidlo senkosi. Abe seveza ukubana ke yena uyisinkwa, umzimba wakhe umele inyama yakhe eyahletshunwa yabhotshozwa ngenxa yokubana ke sisindiswe, legazi lakhe lachithekayo ukubana ke sihlanjululwe ezonweni zethu. Siyabo engcemfundisi ungagcizelela ukuthi lapha uJesu uthi yena odla inyama yakhe lonathi igazi lakhe. Engcene ungagcizelela futhi sike sakuthini ukuthi uthini uJesu uthi kumele kunathi igazi yini, kumbe ukhuluma ngemfuziselo le enkonzo yesidlo ukuthi nxa sisidla isinkwa lapha kufana labantu abavumayo ukuthi uJesu wafa eCalvary, ngiyakholwa yikho ngisidla lesi sinkwa. Ngiyabonga mfundisi. Nxa nginathi wine akuchazise khona. Lapha sikhuluma ngomfanekiso okwenzela ukuthi sizwisise umutsho oqhakathekileyo ngenkonzo yesidlo. Ngoba nxa singathi ngumzimba kaJesu, kambe singakhangela umzimba kaJesu lenani labantu abaphila ngesikhathi sakhe labaphila khathesi labazaphila ngesikhathi esizayo, ngeza ke senelisa ukuthi singahlephuni umzimba kaJesu siwenele. Ngithanda ukuthi sikukhangele nje ngelihlo sibili lenyama sibone. So lokho kungumfuziselo othi kubana ke umzimba, isinkwa lesiyana simele umzimba, le wayini limele igazi lakhe, ukuze sizwisise ukujula kwecebo losindiso ngalokho inkosi yasenzela khona esiphambanweni. Siyabonga, indaba emnandi. Ngiyabona abanye bekhuluma ngokunathi igazi, kodwa iBhayibheli ayikhuluma ukuthi abantu kumele banathi igazi. So kumele sikunanzelele khonokho ikakhulu nxa sikhangela izinsuku zalamhlanje.
Okunye futhi sinanzelela lapha ungakhangela esike sabala khona sibona ukuthi kuPhasika babe kwakumele badle isinko esingela mvubelo. La lapha futhi siyabona uPaul nxa ekhuluma kuTestament elitsha ekhuluma ukuthi imvubelo isono, ukhuluma ngezinto ezingalunganga nxa ekhuluma ngemvubelo. Lo Jesu la nxa wayekhuluma ngemvubelo yabaFarisi wayekhuluma ngesono. So kuqakatheke ngani ukuthi enkonzweni yesidlo kusebenze isinkwa esingela mvubelo, le wayini elingabilanga. Iwayini elisebenza esidlweni asotshwala, iwayini elingabilanga kuthiwa unfermented wine. Le sinkwa esisebenza lapha sifakwanga yeast. Kuqakatheke ngani khonokho? Ngoba sikhumbule ukuthi umfundisi lapha usanda kusivezela ukuthi kumelele umzimba kaJesu legazi likabani likaJesu. uPetro lapha uyasincedisa uthi yena kodwa ngegazi eliligugu likaKristu imvana engela cala loba isici. Ukhuluma ukuthi alisinjiswanga ngegolide lokunye okunenginengi, kodwa lisinjiswe ngegazi eliligugu likaKristu imvana engela cala loba isici. So izinto ezingumfuziselo kaJesu owayengela sici akumelanga zibe lemvubela, ngoba imvubela ingumfuziselo wesono. So uJesu njengobana wayengela sono, isinkwa esifuzisela yena kumbe umzimba wakhe akumelanga sibe lemvubela eyisono. Njalo le wayini elifuzisela igazi lakhe elalingela sono, iwayini lakhona akumelanga libe lani le yeast kumbe lemvubela, akumelanga kube liwayini elibilileyo elile alcohol, liwayini elingabilanga elilungiswe ngama grapes angabiliswanga. So kumele sikunanzelele khonokho ngoba kungumfuziselo wegazi likaJesu elingela sici. Then okunye futhi esingakuthinta umfundisi uwathinta lapha enye indaba eqhakathekileyo ku 1 Corinthians 11 ivesi ngu26. Ivesi leyithi yona sithakazelela ukufa kwenkosi ize ifike. Okunye okwesibili ngaphandle kokukhangela emuva, inkonzo yesidlo isibhekisa emuva lapho Jesu anjani afa khona. Kodwa iyasibhekisa futhi la phambili ngoba uJesu uyeza. Yikho kuthiwa thakazelelani ukuza kwenkosi ize injani ifike. Nxa sisidla le inkonzo siyakhumbula ukuthi uJesu uyeza masinyane. Ngoba kuMateyu 26 verse 29 wathi siza kuya idla sesilaye ekhaya likaBaba. So nxa siyidla futhi siyakhumbula, siyamemezela ukuthi inkosi yeza. So inkonzo leyi futhi yasibhekisa phambili, isitshengisa isiyenza sibe lokulangatha ukuthi inkosi yethu yeza. Sifuna ukuyakudlalayo le inkonzo embusweni wani wezulu. So iyasibhekisa emuva esiphambanweni, isibhekise phambili ekuzeni kwesibili kukabani kukaJesu. Bese siphetha ke indaba ngokuthi kanje ngobani okumele baphatheke enkonzweni yesidlo. Sike sakuthinta ivike ephelileyo okuyindaba lokho. Kodwa engxenye sikhangela uKorinto waqala ngo11 verse ngu26 ethi yona odla lesi sinkwa lonatha leli wayini ngokungafanele. Abanye abantu babe sebesithi kusho ukuthi inkonzo le ifuna abantu abalungileyo abafaneleyo. Singathini khonapho ngamafitshane? Ya, siyabonga mfundisi wami. So sinanzelela ukuthi inkonzo le ile micho emibili eqhakathekileyo. Isikhumbuza lokho okwenzakala emuva lalokho kuzakwenzakala phambili. So ke okwenzakala emuva kulungele wonke umuntu oyisona. Okuzakwenzakala phambili futhi kulungele wonke umuntu oza kusindiswa. So ngamanye amazwi kusegcekeni kusobala ukuthi inkonzo le ilungele wonke umuntu okholwa kuJesu. Kodwa ke kumele sizilungiselele nxa sisiyayihlanganyela enkonzweni yesidlo senkosi. Siyabonga. Okunye njalo esingakutsho ukuthi umpostoli uPaul nxa wayesithi ophatheka ngokungafanele, wayengakhulumi ngokuthi kulabantu abafaneleyo labangafanelanga. Wayekhuluma ukuthi nxa inkonzo le isisenziwa abantu beKorinte base beyiphambanisa linkonzo, sebeyenza ngendlela engayisiyo engafanelanga. Yikho uPaul ayekukhuza. Kodwa inkonzo le inkonzo yabo bonke abantu abakholwa kubani kuJesu. Iyalungiselwa njengoba umfundisi ethile. Kodwa ayisiyo inkonzo yabantu abangela sona, ayisiyo inkonzo yabantu abalungileyo. Ongalunganga vele kadingi igazi likaJesu, olungileyo akadingi igazi likaJesu. Kodwa abayizoni yebo abadingi igazi likabani likaJesu. So inkuthazo ekhona ukuthi mlaleli othandekayo ephatheka enkonzweni yale inkonzweni yesidlo, kholwa kuJesu uphatheke. Inkonzo ekuqinisayo, inkonzo ekunika amandla okunqoba isono, inkonzo esikhumbuzayo ukuthi uJesu wasifela, uJesu yeza masinyane. Simalapha ke okwale iviki, uNkulunkulu olomusa sengathi angaba lathi asibusise sonke. Inombolo zocingo 078 620 4000. uThixo asibusise. Sidibane iviki elizayo. Siyabonga.